chimwe na chimwe chimugwalani panda khetho dza mivhuso yapo. Vha tshumelo dza shishi ḓoroboni ya Tshwane na vunḓuni nga u angaredza navho vha ri vho dzula vho luga u vhona uri vhathu vho tsireledzea na u wana thuso ya dzilafho musi wa ṱhoḓea. We have our firefighting resources, emergency medical resources, as well as the disaster management officials manning the venue operations center at the Rock. Then the responsibility would be further carried out to the voting stations once the voting stations are open. Uya nga vha komishini ya khetho IEC vho nkhetheni vha paḓaho zwigidi zwa 45 vha ḓo dzhenela mbambe ya madzula paḓaho zwigidi zwa 10 u mona na mimasipala ya shango. Masipala wa ḓorobo ya Johannesburg ndi one tshivhilelani tsha mbambe iyi hune mahoro a 56 kha maḓana mararu na mahumi mavhili a khou dzhenela mbambe. Vhoramafhungo navho vho dzula vho luga u vhigela vhadzulapo tshiṅwe na tshiṅwe nga khetho. The setup that we have here is connected to all regions. We are connected via an ME network, Metro Ethernet network supplied by Telkom, which hooks up all the offices for us together to have interconnectivity for radio, for TV, for digital, for social media to be accessed from all those offices. Vaofisiri vha komishini ya khetho vho ṱwa vho ḓihonela vhekati na mitangano ya ndugiselo nahone a vho ngo tenda u bva mulomo malugana na tshiimo tsha zwithu afha sentharani ya mvelelo dza khetho.